katikati ya mzee mubaba mwenye ako na pesa vibaya sana na mwanaume mwenye amesota vibaya sana, utachagua nani? Kijana tu mwenye amesota. Kijana na mbaba. Mbaba mwenye ako na pesa. Mimi na prefer kijana juu hata kama amesota. Tuna believe that kuna time ipo siku, lakini sasa mbaba unaona sasa ako na pesa ni zake, alafu sasa unaelewa mbaba unaweza pata azenirika ya babako, hata ukitembea naye unashai tu bure. So for me kijana tu. Na hizo ambitions zeje unasema ati anaweza kuwa tajiri at some point. What if zikose ku happen? Zikikosa ku happen, obviously siwezi kuwa umesota kabisa like upate upate like uwezi yani sota hata ukisota kabisa uwezi kosa pesa za mahitaji. Sasa unaona lazima tuko na mahitaji. Lazima. Lakini sasa mbaba mimi hata naweza feel too shy nikitembea tu na mbaba. Hapana. Uwezi sikia poa kutembea na mbaba. Siwezi feel comfortable hivyo tu. Siwezi kuwa comfortable. Haya, sawa.